Kanyang laki din! Ay na, awan pa'y makukwarta mo't. Ay pautangan dakman. Nakarkaro kanyak anana. Awan to pa'y may gatang iti asin. Ang mga no damoy ang mabali na pagutangan. Kasapulak mati kwarta. Ningay nga ta, Berta. Sino a Berta day tadakda kamatam? Adaw, ti agnagan iti Berta dito lugar tayo. Aywan, ada Berta anak utong, ada Berta maestra, adamat na lukong mag-aberta akas la kuribot, di pa magina. Ay, jay ka na yun akuso-kuso ti buok na, akas la saan nga agsagsagay-say. Jay, nalawa ti muging na, akas la palatang tinyog tagong na. Ay, jay sakang. Sakang ayatikas jay, kat nagsabat na tumang na. Isu ti mapantayo pagutangan. Ha? Adaya kortana? Kat no driver iti truck ja abroad ja asawa na. Ay, nagdakal magayam da iti balay da Berta taba. Kompleto na pa yan kadagiti appliances. Ay, bimak ng datagos. Oh, adto yan ti meriendayo. Cake kan special a juice. Ay, nagsayaan ka lagi din, Berta. Ay na, ay, itaak lang nga makaraman iti kastoy a cake. Mariberta, ibagamin no anya tirantami kan ka? Anya dayta? Kwa? Medyo mababain kami kanumat, Ay, siya kunti mga ibaga. Ay, diritsaan da ito yan. Ay, umay kami man umutang iti kwarta. Ay na, ijay kami kuma-online nga umutang. Hangam, nagdakkel mo ti interest na. Imbagan ka, tanakasingsingpat ka. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Naanos ka pa'y. Managsimba ka pa'y Ken, nagsaya at ti ugalim. Ken kang runaan ti amin. Nakapimpintas ka. Mano aya ti utangan nyo. Ay, maglagit din tanalaga nga utangan dahil Aberta. Ay, win nga road. Naminsan tayo lang anang ibaga. Nang adagos. Ken, pinagmeriendada tayo pa'y. Ay, adan pag-date mi kinilagay ko. Makabuya kami di sine. Adamatan, pakitong ikaw. Ay, kunak man no nasaya at ti pangaramatan nyo kadagiti inututang nyo. Nasayaat mo't ati pa nakidate ko kinilagay ko. Katimot pan nakitong ikaw, ti pagsayaatan na, no mga bakak, umadaw ti kwartak. Apay, sika, pangan anwam ayah iti inutang mo. Kwa, adahulhulugak nga alahas, inakbayadan nun, tapno maala kunday dya apares nga alahas. Ay na, adan tumanan ipasikat ko kadagiti ko kumarek. Ay, wow! Kunak man, no igatang mo iti asin. Bay, ampay lang, day tanga asin. Inaktulangan dumawat, ijay ka aruba me. Naka-video call ko nila kay Mau, idi na minsan nga aldaw, Berta. Kasta ka di angkal. Impakita na dya pagtrab-trabahuan na akumpanya. Dakil gayam nga agpaiso. Iso adakil matisweldo na. Naswertyan na angkal. Isumot lagaya man nagbiit laeng anay patarimaan da ito'y balayaw. Unang kal, agtid-tid ngamin idi. Iso ti inununa na aginastusan. Ay na, ken ure dagiti duwang anak yaw. Adapay gayam tutor dan. Unang kal, tapno mabiit da makasursuro. Ay, mabiit lang ang kala. Itimplaan kayo iti kapiyaw. Ay, jay man impaw it nila kay Mau. Tamaraman ak mamati imported akapay. Wala, uncle. No kayat yo, mangyawid kay Tupay.
ibagbagak nga alahas ko. Ay, kitaan niyo, oh. Oh, social! Ay, nagmayat si ka. Ay, saan mamanoday ta? Di mo damagan. Tadi mo kabaulan, tibayad na. Katno di ko kabailan, mapanak umutang akin ni Berta. Anya ngay ti rason mo? Anya ti ibagam? Anya ti pangaramatam na umutang ka manin kan kuana? Ay na, ibagak ang nga for emergency. Adakurad ko anas kan nga ipaagas ko. Aywan kayam. Apay, awan madmadlaw mo kini Berta. Anya dayta? Ay na, adaman di nga angot na si ka. Anya ngay nga angot dayta? Ay, kasla angot tila kay asaan nga nagdigdigos iti mga bulan. Ah? Ay, ay na, naangot ko mat dayta. Ang jakon impadlaw Amangan ngamin no saan na tayo apautangan no ibagak. Ay, saan nga taaya nga digdigos? Saan siguro Uy, di mo nga rupig saan ti agistorya Tada ni uncle na. Ha? Sa dino tayo ng uncle na? Dayta ni nakatugaw di taigid nga ngal-ngal-ngal iti mo ma. Ah, uncle na dayta? Katuan. Ay, sos! Padamat lang nga sa anakas lag digdigos! Ay, uy, amangan numangag na ka. Ay! Nana Miling. Nana, Apay aya, Berta. malagip yu pa'y di inutang yu kanya. Agdo abulan nga minan. Ay, duan abulan aya. Nana, kunayo idi imutang kayo, abayadan yu matlaadagos. Kasapulak nga minti kwarta, ta ipa-extension ko di balay mi. Ay, kasanungay, katawa pa'y mo't pagbayad ko ita. Ala, sa nabali nga rod, Nana. Basta bayadan nyo inton adda kwartayo. Ngam saan ko man nga umabot iti makabulan. Sige, Berta. Yurno nga, tapno mabayadak ti utang ko. Ha? Marurudak! Ay, nagalas at talaga ti ugali na iya, Berta. No kasano ka alas di langana, isumat ti ka alas ti ugali na. Oh, apay nana, anya aya ti inaramid na kan ka? Pinagsasawan na kakadidyan na ang dod nakalukluk mag-ababae? Hay, magmag na ijay kalsada. Pagamwam ta inayaban na. Kat, impungot-pungot na ka, nana? Kinadakadal na ka? Wino, kinuktaran na ka. Gapulang iti utang mo. Siningir na klang mouth. Ha? Binukawan na ka? Agbayad kan, kunana? Eh, saan mo't kit di? Siningir na klaang. Tadwa ka nun bulan jay utang tayo kan kuana. Di mo't lang makaurayan. Ay, nagalas nga ugali daytan. Urayan namat ati bayad tayo. Lakay! Hoy! Agring ka! Lakay! Abaya, anya na ti oras, mangriring kan. Nangato ngamin tigurigor ni Junior. Ay, kunak namin nga ipantay di ospital. Ngam di mo matkayat. Awan nga rod ti kwarta. Ingka paandaran ng adjay tricycle mo. Taitaraytan ija ospital. Awan ti gasolina na di tricycle ko. Dumagas ta ija balay da Berta ako marek. Ada kwarta da jay. Umutang tapay lang kan kuana. Pasensya kan amare. Emergency lang amin na talaga. Sige, itaray yun di anak yu iji ospital, Maray. Ay na, agyang manak iti dayto nga impautang mo Ay, manungay ti interest dayto Awan, Mare. Ay, agyang manak manan, Mariberta. Talaga nagsaya at ka ataong. Uncle,
Nadamag mo ka din anak karwaran jay anak ni Kumarik Abrenda. Nakaruarmet ka na. Nasaya at met nga rudno kasta. Agis eskwela jay ubeng. Ay apay. Puno ay nga inutang dakan ka jay pinagpadoktor da. Wen uncle, kaasi da mo ngamin. Iso a pinautangak ida. Ay na, saan ka una yan nasingpait kadagita at tao? Taapay uncle. Kitnusika mo ti kanayo na pag-giistoryaan da. Siyak, taapay asyak. Idinto tano umasidag da kanyak nga umutang. Pautangak mo't ida adagos. Ay, jakban ang mo ti ugali dagita at tao. No singirak ida, kasaritak mo't ida itinasayaat. Saan nakaakas kadagiti daddo mga agsingir abumog kauda. Ibagbagada saan ka kanong agdigdigaws. Ay unay mo't tan. Awan to pa'y interes di utangan da kanya. Naunget ka pa'y kanong agsinger. Ni, apay ngay matakastada. Nagsaya at titratok kadakwada. Haha, puro mat nagmamadit ibagbagada ken kano nakatalikod ka. Kano puro nagsasaya at matibagbagada kanyak no nakasango da kanyak. Ay nagpanunod ka, Berta. Paliiwam ti ugali dagita nga ibilbilang mau agagayim mau. Ay, anyalakit din dagita nga ibilbilang ko agagayim. Kastada mo't gayam. Inyawat ko king kandisweldo ka ba? Katun mat, imbulsa kon kalpasan abinilang ko. Kiting kabayadan na di utang mo kundi kumari maberta. Kumarik ayamot dayjay nga ang dod. Na, uyawum itan. Kit idi panawin na kasapulam ti tulong. Na minsan ka lang anang ibaga, tinulungan na kadagosain. Hay, awan serbi ti ado akwartana. Tadi pa'y makapagpariband met iti buok na. Yung kakit bayadan na di utang mo kinkwana. Tani, kapabain, bakay? Wento, mapan ko bayadan. Dagiti kakastatat tao, naskin na saan mo nga yaramidan ti madi nga istorya. Dagiti saan mo arumbang alokkoin, bakay? Ay, agtal na ka man dita. Sige, tada kayat ko agatangan a blouse. Ay, bumakbak ng lata met da Berta. Apay anak ko namday tanana. Ay, nalpasan dya impaaramin na nga extension dya balay da. Ay, apay, di mo pa'y nakita. Kat no nagpintas. Silid ka no day dya, dagiti anak da kanila kay na. Ay na, mamadi ka man. Lon na day tayo kay bangko. Ay, saan ka no? Impaw 8 nila kay na. Uray man no extension iti balay da. No saan tumadlang agdigdigos, nagdadakkel ti kamuro iti rupa na. Ay suwas, awan Selvina. Ah, adda pa'y nadlaw ko Nga dan samot nagtubo nagdakkel akamuro iti tok-tok ti agong na. Ay na, saan kayam ngagdirdiramos? Di siyempre. Kasta ti ato ti kwartana. Sus, saan sa pa makagatang iti ultimo sabon na pagsabon na iti kilikili na nga naangis-ngisin. Ay, kaano nga tanga agbayad dagyay pinautangak agagayim ko. Ay kitno ko na matasaan da dumagdagas dito'y balay mau. Un nga rod, uncle. No lumabas da, didak pa'y pulos talyawan, uray ay ayabak ida. Ay na, saan nagagayim ti kakastat at tao? Kalaban amortal dagiti kakasjay. Sa bagay, basit laeng met agatad jay inutang da, nga umanay apakapukawan ti panagtalik ko kadakwada kas gagayim ko. Kesumet. Mamati nga ad-ado pa'y abindisyon ti dumteng iti biyag ko, uncle. Wine, iso nga inton maminsan, saan mo idahan apapautangan? Puro nagdadakas ti bagbagadaken ka di tarwar. Asino dakin ko kwa iti limabas alugan? Ay, kasla barbarumat.
Itakla nga nakita dito lugar tayo. Amuyaw, no asino ti akin ko, kwa? Ha? Amo, nanamiling? Ni Berta. Ha? Ni Berta anak ko tong? O no, Berta anak lukmag? Ni Berta analukmag. Oh. Pangalan ngay ni Berta anakutong itigatang na itikasta kangi na alugan. Kat aglakla ko lang mat itikardes ijay palingkay. Oh. Na, progreso at talagang tibiyag na. Uray no saan tayo abinayadan ti utang tayo kunkwana. Ha? Saan ka ba nakabayad? Apay, asino aya kada tayo tinakabayad ng kunkwana? Ay, siyak, jak pa'y nakabayad. Ay uray siyak. Ay ngam, haguray man. Papanan nga taday lugan. Nagpailiman. Ay na. Agyaman aktasak tinalam amang imaneho iti daytoy barbaro alukan ba, Berta? Tangdanan ka amang itulod ka dagiti ubing iti eskwelaan da, Uncle. Ngam inton makasursuro akon nga ag-drive, uray siyak ton. Ay, kaya't mo asuruan ka nga drive. Ay, wun man, Uncle. Iso nga minti kayat nilakay ko. Ay na. Ad-adan nga apalan da ka dagiti gagayim mo. Jakmut ida kayat apa-apalan, Uncle. Taamukmet nga awananda. Iso na laeng tanalaing da asumao. Ay, aguray ka man. Pangisar nga nga iti daytoy alugan. Di taman, Uncle. Agpadermaak man. Tapno sa andak nga uy-uyawan dagiti gagayem ko. Ay kat urayan ka. Ay, wun, Uncle. Ano san na kun nga urayan? Diyak pa'y nakabaybayad iti utang ko kin ni Berta na lukmag. Asino kumangay tinakabayad ka na tayo. Isuntumot lang nga awan pipintasan na. Dinto pa'y makasagaysay. Ay, isong oray saan tayo nagbayad? Kumusta, kukumare? Berta? Si Kadaytan? Ay na, ay, nagpintas ka mo taon. Ay, adamot gayam namnamam apumintas. Kasta, ti maaramidan ti kwarta. Agsingir ka di? Ay, awam pa'y pagbayad, may. Awan mat gayam ti pagbayad yo. Ngam kasta unay ti panang perperdiyo kanya. Sino ti mang perperdikan kwa na ay kada tayo dito ay? Sana siyak. Ay, mas nakarkarumot sana siyak. No pirjandak, ibagayo mat ang arod dagiti nasasaya at abambanag ngay naramid ko. Dagiti tulong ko, idi panawon ti emergency yo. Jak pa'y nasingir aging gaita. Ewan mat nga agpaiso. Ay, pasensya ka na, Berta. Ay, agyaman kami iti kinaanos, kan kinasingpot mo kada kami. Paspasensyaan da kami lakuman, Berta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.